Tiprasa news media rok na belek hambai maya farok kini suno lam sobe oro sini kok thaino hayung TPF Tripura People's Front ni bukhak tiklei jotro Tripura sa te Tripura dofa te hayung nang jotto borok busarok to sini kaisa message puskang ni sini Tripura hani je Tripura sarok ni bisingo kaisa je territorial council salamoi je election khaijak mane o election tabuk jora je pandemic ni bumung ti khlaioi je Tripura Sarkar je abno usluri tlang thango ke tamni bagai usluri tlang thang sung nai nei ka je pandemic ni bagai USA United States America hai jaga o joton lai kubang ku borok thijak o jaga o se sini president ni port ni bagai aro election ung payo engka kai chung India o nai nei ka kai Bihar o election ung payo tei tabuk TDC Tripura hawa bahai khlaioi sini Tripura sarok ni je manthai soktai je territorial council no bahai khlai dile khlaioi 6 month ni bagai abno usluri wi tlang thang man kai deise jikerao no ADC ni asuk thayo ritono engka kai chung TPM ni bising tiklai puila busung jikerao no je Tripura ADC bising ni je asuk thai ri puro chung TPM ni bising ti protest khlaika tei chung abno mani maya jikerao no noroi taratari chung bubagra no ADC ni asuk thayo Tripura sarok ni naikol thayo rinani bagai chung apro chung rajyapal ni memorandum rikha fiaba rajyapal ni bising ti khlaioi state government ni bising ti khlaioi abono sini dabino ta khono riwi miya ke tabo haino hai chung nainukha ADC election no haino hai tai waisa 6 month ni bagai usturi tlang thangjaka dile khlai tlang thangjaka pandemic ni bumung no nawoi ke pandemic ni bumung na nawoi Tripura sarok ni je manthai soktai no bahai klai segui tong obono chung nukha 70 bosor ni je Tripura sarok ni manthai sekte no sagmani Tripura sarok no je deprive khlai tongmani Tripura sarok no je occupied khlai tongmani chung oboni charitro no chung tabu khai khai nukha fiaba chung TPF ni bising ti khlaioi PK madam ni bising ti khlai chung je Tripura sarok ni manthai soktai segjagoi tongmano chung sojjo khlai meya abni bagoi dakti ADC election no Tripura hawo rinani nangnai khlai rina nangnai abni bagai chung tini chung high court of phaioi case file khlainani baiddo mangkha ke tamni bagai te kaisa ro mansung jangnai tongo TPF rok boot busai angka kai tamni bagai boot ni bagai case file khlai abo kaisa sini prosto phaisai mano phiaba chung nai nei kha TPF ka kai kaisa সংগঠন je a patriotic socio political organization ke borok tamu nai TPF rok our land our rights brok kakai ha chini kai sason chini mangnai kai fulfill aro kaisa wan suktai tongo chung je sini hano je bui occupied lai tongani fulfill babe sason chini odikar chini mangnai kai ha chini sason chini kakai odikar sason ni malik chung mangnai mani karon kakai obono NRC chung NRC case file khaijak NRC ingkha mane no chini yago fulfill hani sason chung manai painai amni bagano chung chini ADC bising obo nainukha ADC bising obo chung nainukha je coronavirus pandemic ni bumung ti khlai je sini Tripura sarok ni je territorial je kaisa baun khlaijak limited phano chung aro mantai soktai manthong phiaba abno bagoi chari nai chini borok nongnani nangnai abo political ni bumte jesa phan nongthong jesa pabon abo bud ni pailai thong phiaba chini borok no ADC uma phainai chini borok ni bising ti khlaina chini borok no naikolnani nangnai abo se chini kaisa dabi ke o dabi no tui chung nai nei kha ubang ma Tripura hawa kuno political ba kuno organization obno tui tabu khono khoroksa khorang sanai kuroi tamu kai khali bud nango chung bud dilainai bupro dilainai aboni kuno simite kuroi ke khono dabi sanai kuri tamu kai khali bud dilainai simi nungtong phiaba o je nungra राजनीतिक जे खलाइ तंगनाय जे Tripura sarno thokai tongnai abono TPF kisapano sojjo khlaimaya je tabuk TPF case file khlaika tini chung sini case filing kha filing number mani paika chung sini oro clear chung tabuk filing kha kai chung isudini bisingo chung registration number mani painai chung tini photo phaika inga kai tabuk te kaisa tini buskang ni movement na tuyoi chung je tini case file khlaimani dakti no asa khlaio sin chung case no GT hoi ADC election dakti Tripura hayungo mani painai to मैं सबको सब इंडियन जीनियन सिटीजन को यही बताना चाहती हूँ कि त्रिपुरा में ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि ADC इलेक्शन को डिले कर दिया गया क्यों पेंडेमिक का नाम ले लेके 6 मंथ और भी हम लोग का जीके राव को और भी एक्सटेंशन करके ADC में बिठाया गया है लेकिन ADC का मालिक कौन है ADC का मालिक है यहाँ का त्रिपुरा जीनियन सिटीजन इंडियन का जीनियन सिटीजन त्रिपुरा का भूमिपुत्र लोग ADC का मालिक था लेकिन आज क्यों पेंडेमिक का नाम लेके फिर भी 6 मंथ के लिए डिले करके ADC को पिछाया गया है बिहार में चुनाव
हो चुका है। और भी आसाम का जो बोडो है, बोडो में भी इलेक्शन होना जा रहा है, लेकिन उस बोडो में भी, बिहार में भी तो कोरोना वायरस है, पेंडेमिक है, लेकिन वहाँ में क्यों उन लोग का टाइम आ गया इलेक्शन का, लेकिन इलेक्शन हो गया। त्रिपुरा में क्यों आज पेंडेमिक का नाम लेके जो पिछाया दिया गया है, लेकिन वो तो पूरा इलीगल है। जो इलीगल आज त्रिपुरा का साथ हो रहा है, काल किसी का साथ भी होगा। लेकिन हम लोग का त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट, हम लोग का पीके मैडम और हम लोग का पूरा टीम यही नुंगरा राजनीति को यही बात बोलना चाहता है। हमको इस मूवमेंट को हम लोग राजी नहीं है। हम लोग का हक के लिए, हम लोग का अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई करेगा, क्योंकि त्रिपुरा एडीसी इलेक्शन त्रिपुरा का वो हक है। उस त्रिपुरा का हक को पाने के लिए हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग जब तक हमारा हक नहीं मिलता, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और भी हम लोग का सामने मूवमेंट भी रहेगा और केस भी होगा। धन्यवाद।